Shubor nakaslem jong unong san hima. UMDC Kamaulai constituency ubat taibor lang pathau ulat herting ya ki jingkren klem nong rim persya yu ha kabala kentho yu ba udai u balingkot jingmut jing perkhan barula ong baki pai ba Kamaulai constituency ki jit yu kumundong mi khaman bat kade ka kamram jong u ban tre ne ka benta ka jingmentoy ki pai ba ka constituency uba pathau ula kren ya kane haba ai jingkren Kamaulai mots yar ha ka khat khandai tri ko bana no pra arajar ar ha ka sngi bala bo ki artli ki mau nong rim ban pun orlong ki artli ki surok ki bala ap khami lenti da ki nong shong shnong menta la south post nam Uniu MDC Kamaulai ula ongru bakum unong mi khman hala i bor barit kumu MDC utreshi tom bat salia ban tur shiki bor badai khmi bat ukloi ban bat kejat naka benta ban pun orlong ya ke jing don kam jong ki pai ba Kamaulai constituency kumta ula ong bang jiba kintho ye u kumu MDC bo udei uta uba lingkot jing mujim perkhan kane ke jingkren ben ki nong maulai ki bala jit ye u kumu nong mi khman Shushu MDC ula ong baki don ki ba ong balik politik si ki kampen roy hamaulai hanrei kumunong mi khman ukwa ban wanra ya ka roy ka keo jong ka maulai constituency barula bo jingkeli mano kita ki ba punwit bat pensange ya ki kampen roy UMDC ula ong ru badon ki ba keren ba ya ki kampen roy mdai ban le da UMDC kabamut ba UMDC umla ban le lait tang ki wei Ula ongru batang namar ba umput turoy hakilat pathai khubor kamut ba MDC Kamaulai usuthia sngi. La banong ktin nawai garet letade nakabenta kasnong motsier umjur bat maulai nonglum. Habede bat kini ki artli kijing angnut ka bakinong song snong jeng snong kla angnut laslemba. Nakajingkeren jeng rong ba snong jok motsier players yosngo bayong kalakot ko masauphus nam kajing up jong ki patba yakni kajing don kam hagbede bat kini ki artli ki lenti na ai kubleiru ya ki officer jong PWD po kajing lam jong ba kharmodai bolong executive engineer iba nobrius lendo ki GE ki bala simkhia sisa nak benta ban perolong yakni ka kam hagaba hakni ka step nglayo banwan banbu ini maunong rem ban yo ban stang no yakni ka surok Yakan mau sena marjar khat khandai marsen job kumu MDC ya ka bapi patba nang song snong maulai pila penkup bor yang pila bo aka terpeng ka jonga ya ka jingkit nak benta ban pet ban khmi ya ka bit ka biang po snong maulai constituency bidon ka tu kan ningut ki basyong sakni kalan ka pamantan sasna kini kesurok ki bawan ni kendu yang banwan man pensengau yang baba sobha se penlek stom lam man penyo surok yakni ke jaka kaba mentagin sayo ban pentrekam makal yang jonga ngoi ki teh kaba kumu MDC ngamdan kebor kabangan yarap yepi naka skim MDC herewala katar ngong to jaj ba pilawan ong ngan sapet kanno ngala bangan no naka skim MDC banyo banyarap yakni kelenti kaba pi pilang no Nong andala banyalap rutrai sanlak tingka kiong to susdang tang mapila sedang namanga ngasoi ki papel ngale ngale pace wise bangan le sen le ngamla namarka pila sutu i kum MDC ngimda dan lupa ka bha ka sarkar klamang wala kamang makanar kamang nakabenta banghihapan perkhat ya ka molahi brokowe tereng oi kito wadam du jingkerman ngin sepersyang manwat ikilat kelinti kumno bangin le Tekawan kecing perkat, aku tu kepor bekiwan kelade siteng senem jong arjar kat kena bekiwan ni kendu inga. Tening kong ngampat pelit jingmut, siya kepor bangan keren sepok kestit. Namar ngadang ong tongin perkat swa kumno bangin le. Nadi na tu hak jingi alenti jonga barang jingi osngo na kinong ilam sinong. Kani kesurok red mediru kani kaway kabakipat ba kelang nuot ba. Kade hapadeng joka maulai. Kabahap anong lum marsiar bat nong padang kani ka surok ro kani bakong santam kaban penduna ya ka jingdeng kali la ban le ye nam takani katar kalawan na ka jingmut ke jonga ha ka bakum no kan le terei kuma pitep ausna marjar pho kawan no ka lockdown arjar ar phuai rum patyo ban treba haus nam arjar ar phuar
ringkat bat kinang alam senang jong senang matsiar kibalawan bani kendu yang nakabenta kani ke surak ban penyekran lam tekalawan ke jingmut bangin approach no ya ke state government hakano kerokom bangila ban penurlong ya kani ke linti badadin kata Nilayo banyak kendo, banyak perkat, bangalapan, ya ka appointment, nai deputy chief minister badan belum juga seperstun, banga ong i bang nakal yang kesenong iko banyak kendo ipi, begitu kikam kibah kongsan banyak kendo ipi. Nangta, kumelaw irang basang ho pana April ngelayelet, sei, balik pensengau hi ya kini kajing don kam. Badian mengelawan pensengau, ngilay lompat. Bat kini kisnong jokap mulai nonglum ru banyak perkat nam tak red mediru bakom juyur ngelai kendo lang berolai tadi kisnong taipo modab ki po office jonga banyak perkat nam tak ni banyak ban pentelun ni kini kekam madadian kata kala nakal yang jisar ila ai ke direction ya ke department bakan lit pen bangilai penbait bakinang ngelang senong bangin wan pen bangakan ma ko ikentin bang kinang ngelam senong Kiong ba te ki brio hang ni ki la that ben mi labun stang nang wan tho bu nang wan pet ka kam pa kam long tengah ngong nai penjenjar su iki ngar la suleran menoi kata reng la don pa ka jengmut ba ya kani kam da kumno ru ngan tristom man penurlong pai ba ke bang skwa penong magano no kam ba pitristom mendai tang ba pindipen ho ni supuram mi ki officer apa kiwan ban pet ban penbit penbiang reka dan kamru nakaliang jong tau nong pentret ban pen klur yunong ban pentrekam kumut kumanga kumnomi kemang dan kam matres tempat ban pentelun ni kene kam ngimla ban cuti pen tangki officer kin pendap ke kam kan pasal jerang pat mano penit buat nam takata kanong no ke kam apa ngapet abang ai hanga kecing trekam ke long bet lara pitrestom lara pilit buat din ngimdan jinge bagen yo ya kam larang ismat banit budin ngatara isa lathat ban pe ke dur jangan man kapor ngayo aban lek sekretariat kan rungbet bang lekran mde tang kani ngadan bun ki kam ki bangilai lekran bat i bat ngongai pi kanu kam ngiapdan ke jingtrestam ban lek brar buat birokrasi bat politically kadai bendan ke jingtrekam kanang bakam kan yat bet namala da sakut silang ro kam kadumlong ngabro artli bengalet ngali kendo iki badai pet ya ka file pakan ya sekretariat nang tangali kendo ya ki officer jok ki department ki pakan ni ka file kan ya nang ta khaddu ngali kendo paisan ra poi ka por bagla penbit penbiang ya ka ba an sapha pat ya ki ya ka ni file sakoi pa ka benta ban yo ya ka approval ngang ong tang ka wei nam tau pai ba ban bat kejat inu ngam sui e namara kwa ka jing ba nam tau pai ba nang sok senong jok senong molai habang atre kata ka di kecing angnut ke bangang don nakabentaban syakri senang mulai ho bila penkup yang ka bor ka berit rekat ke bor kepala ngapersang baik bangan tristom nakabentaban penurlong ini kambak kidan ki bakren ki ong ba ka kam ka badai ka roi ka par ka dei tang nakabenta jong uta mdei yangi kamut mut banong ba UMDC kamu mdei ban pet ikam ka roi ka par po senang po thao pai ba phla jet yanga omdai bangan thia hiyeng pijit yang bangan pet ke jing ke jong pi ya ka bangalar le stom na ka benta ka taru hakini kisnam ke balet no na do bang sajit kum MDC kidan ke bela kran ben ya kini ke jing pentre ya kini surak bela syakno ba ka de kam bangale mangha pai ba masukono ka de ke besuk hendai ngani tu ipi haba ka kam kawan ki jing gendon bet tenrai mentah pandaladep kakam pinong sakumno pan mentah layat be layat nanti kata kadi kuwi ke bakong sando mangkwa ban pensongo pi bakini baro omdai banga susong haying ngam keren po media andre ni tipi ngabudin berbor bisar ngi kendu ben banyak keren nam takani ke jing trekam po senong mulai dan kibel kenoru bau nong UMDC di belengkot jimut jeperkat ngasuang pi pai ba la pi kenoi nga bang di belkot kemut pi kenoi pai ba mulai bejit nga pai ba mulai mdi pai ba bebit benjit yu tau MDC belkot cuma jeperkat kata ka di kawi ka bakwa ban pensong pi ki pai ba ya kani ka benta ka bangi syakren kidan kiski ma pa mulai menta ki balang pentrekam dan rengi asno paling ba ki media basyak keno bakadan kejing le politik sekejing trekam
badan bakjing syak pensange bang badan ki bala pensange ik kampere pok snang mulai pai ba ngaskwab no ipitang kawe nalor wemeli nalor MDC muai ta ba penwit ik takaroi ke par pok snang mulai kata nga kwa ban bu ya kejingkeli rekat kum kejingwan jingwan tip jonga hete ik kam ki bala pentulun na pok snang mulai la piken ya mulai put muri ngata di beri budian ben kamulai put muri ladap isu ya ka walk order ban tre ka kam kabaya kamot o ya ka umjir bat kani ka mulai nong pedang ke skim ke bat ha mulai nong lum katu kidang haban pet biang namar bakadan ka jing duna ka bede bat kani ka estimate ke bala estimate ndu sam arja hasan menta kidang patrekam ka andre ka sanction ladap yo nginaban up ya kam kan mende ban sukono bersuang bala syak penwit andre ngani tipi kam dan ka jing syak penwit kadi ka kam ka bala nangya tama kadan ka kam ka bala biang labet ladap isu wa kadar ka bayi ki we mentadang hapan pet ban kemi ban penbiang penbit biang kerang man yo ban tre ka kam ingit skam badaka jing kurku ke jong pi nga ban long nomi kmat ngantri stom kat ke bala hai bor berit bangan pentre kam ya ki jing tre hapok senang molai menta ka bang ni sotanat bagani ke sarkar kelas simkhia nam ta ke jing ut jing nam jong ngakum nomi kmat kat bigirang bas nang jaga molai tholong jaga molai moyong jepung moyong rim bat molai nang kwar kade ko umbam di ke bade syakti kalan moyong jepung moyong rim kinong sang sikti tan palbang ani tu ipi kidas jenjar sak bade buko menta ki haban di kini ka wa sing ka baca klia ba ka ba teng hakni sinem lalet no kadang kepuar ba haban melasu ban pom nak tu ka pumping house kadau kolong ba ka kam bitsu yu briru bandi habang ilit si minister yang ingi habsbu tang jing duai bubli no ano selap manda ai selap ta kam kalak hut ka tering la tristam ngala budin yeki ki bentak bede bele nam taban wara umbam di igini senang ru dang igini singi dang yo sngo baka sarkar India kala aya approval prapsan kulur nagam ta ka ya ka nongkwar ka moyong jepung bat moyong rim bat ka molai throng pasien nakaliang pai bak seyo kumbam di ke bakhoy bat ya kani ka pamantaru gin sebutin baki nong sang senang kin yo no kumbam di ke bakhoy ka basuba ka bade ka benta ka hok ka jong pi kum kin sang bapin yo ya ka scheme ya ka bat kijing kam jong pi ka baka sarkar ka di banle